Bapak kan bukan. Pak. Bapak. Iya, Cong. Tak ibadah ding, Bapak. Ya, gue udah di aja nah, Cong. Udah apa? Tak kena dulu, Pak. Kak kita ngatel tang sepatu ya, Pak. Kalau bapak yang nggak telah nang ibu di nalabeng, Cong. Tuli ka lagi, Pak. Tuli, Pak, ka lagi, Pak. Sepatu itu, Pak. Cong. Cek sabe dina, Pak. Sabe beberoh. Salah Roma lah tak temani po sapo eh. Siapa bapak, Cong? Iya sabe dina. Aku, Pak. Cek semirakin ratang sepatu re, Pak. Ini sebenarnya gue apa, Cong? Sayang bapak sih buat kasihan di deh, Jinaro. Akil aku sibuk ngelulu. Membeli bapak siapa nak? Siapa bersihnya? Ya wis, Pak. Kok mangta deh, Pak? Antara laku. Iya kan angkat lah. Ya, minta mobilan, Cong. Usah, Pak. Anu, takut telat kok. Ya masalah telat. Oh, nakan mangkat pilih launan. Iya. Roma aja sapoin ya. Celako kesering kesetok. Iya, iya. Mari bede guna na kaki bede mah Roma aja. Iya, Cong. Kok mangkat deh? Iya, lah mangkat ini. Merengakan cia eber ya. Melaroko bitan di PC. Dah. Di beda rokok ecelen. Ngatawa ki rokok cok tangi bercia. Pala boy karokot. Aku Masih kimin anak mat langgar wah. Kan aja tak tahu apa. lah kalau ada orang mulai sukses dan sebadan lah aku nah. Kala apa ada orang rokok. Kerokok eman. Nih, selamat langgar. Ada sela-sela tua. Obel lah aku melolo. Ada aku nanti anak sukses. Mat, laku apa kakek siting gorong je, Mat? Aku kakek ke. Oh, lah tua tadi kan ki amai nare tok boy. Apa yang kau kas ke? Mare pernah si cilingakin. Mat, kakek tak lah tua bisi ala kotor, Mat. Mat istirahat, Mat. Nang tenang dia toju ngerasakin hasil aku na anang. Dah, selesai dia anak sukses kakek. Ila biasa ke mun kun karola ko ingari ya kasengko. Tong itong ke contoh dek tangana. Oh, deh iya Mat ya. Iya ke. Mat, kok nyatanya ke kakek Mat? Adanya apa ke? Masih pasti seru nih deh ya. Benih seru Mat. Serius. Kajian apa mau ngerela tua? Ngucap serius terpakai seru. Anak kaki bisa sukses pakai trik apa, Mat? Tak pakai trik ke. Lepas lebih orang lain ada di anang loh. Ken cuma tangan mulai kene ya ciri mandiri salah laku. Tak apa biasa neku HP update status nungi sosmed ke. Kecerongku kakek Mat andi anak sukses. Tebak kata anak gagal produk. Tak nimbelin sekali. Tapi kok heran kakek Mat. Arah apa kaki bikin salah aku?
Sedangkan dia anak sukses lah. Sukses anak dalam urusan dunia ke tak neng kebaik bangga ke. Tak mon sukses dalam urusan ilmu. Keneng penting mencapai teha. Kaku mon kau ada umur. Mon kun karo sukses anak ke. Reng tua se kebaik pembantu. Lain mon reng tua se sukses anak se raja. Iya. Pintar kia kakek mat. May beda matong ke dina. Laku apa kana? Pakilla ke? Apa keurun, men? Pak, cek soroto juga teras rapa. Lah melo papa, lah cukup tujuh dina apa ya? Pastanya manti bi mempas soroto juga genteng dia kena. Lo papa, men, lo toror, men. Cek nganti lagi na kopi rapa, Pak. Oh nanti lah kopi dong. Ya iya, Pak. Mula berde tamu aja lah nganti lagi kopi. Tuli. Oh iya dan teh kalau dong. Bapak aki nanti lah kopi. Iya, Tuli. Pak. Ya sepatu saya bagi sekali. Sampai akan nang ya. Iya. Dia lama kabar, men. Dia di masalah tertirai sukses deh ya, men. Alhamdulillah lancar ke mun kelakuan. Langan layak aing masuk karung-gerung artis TikTok. Ya dong kopi nah. Ya le sahabat dina, Pak. Ya sahabat dina reh. Le, kemerokok metai galak sekali, Pak. Iya sering kita kita mesen cong. Cek seru ngelak rokok. Ya mula beda kopi ji ya, Pak. Lah mesti beda rokok. Tuli galakin tang rokok etas nih jejo. Iya cong ada teh je ke lupi kala di sengko. Aku merah kape lengan. Men, apa ngelabu juga kaki neng. Biasa juga kan acting. Acting apa kakek, men? Semua orang lagi jungkat dorong ngocak acting. Men! Mat! Ada apa kakek, Mat? Mat, marah apa aku aja, Mat? Ada apa nih film Indosiar, Mat? Men! Marah antar, men! Men! Marah kan, men! Torot ke aja deki laras beres TV. Mat! Juga, Mat! Ada Mat juga, Mat! Men! Mari tolongi bapak, men! Hari ini aku aja dah, bapak pingsan dia. Men! Wah, lah bodoh bapak. Mat! Mulai semacam juga aja, Mat. Istirahat. Mengkoro kun lesung koki bisa aja ngaji ke. Saya tak bisa aja ngaji jadi telinga kita yang kena tangana. Saya tak bisa ngerti dari ring tuna TV. Masa ring tuna TV pakai ini ke bayro soro. Wah, kakek Pak, lagun karo soro ngaji ya tele labu telabu. Kakek yari-yari akan ke sengko. Mun kaki sakit, siapa sih meriksa sakit? Namun benih sengko. Nah, amulin kaki kini sampai raja ngaji ya. Sengko ala ko siang malam amar ke kaki kenta ko kelaparan. Setunggal kira sukses oding nyaman. Pakin bapak bi kaki ke bayro soro. Sengko jo tak ngaruh dak tunya na kaki coong. Saya harap sengko. Masa-masa tu na sengko saya ngari ya. Kalau acilinga kina kaki mesem tangaden sambil mendutang beten. Seporan na ko Pak ke kaki Pak ya. Pak, seporan na Pak.
Min, bapak kakek rela ada, Min. Ungkuan ya ke? Iya, Min. Belum aku oleh latih dulu kapi, Min. Pak, Min, Bapak, ada latih, Min. Pak, cek Pak, Cek, Bapak, Mat. Pak, cek Pak, Cek, Mat. Bapak, Bapak. Ada, Min. Bapak.